Imos agora calcular as medianas e o baricentro. Para calcular as medianas, imos calcular o punto medio dos tres lados do triángulo. Para isto, empregamos a opción punto medio. Imos ao punto medio, seleccionamos os dous extremos do segmento ao que lle queremos calcular o punto medio, con un lado, con outro e co último. Agora xa temos os tres puntos por onde van pasar as nosas medianas. E por outro lado, sabemos que a mediana é o segmento que conecta o punto medio do lado contrario a un vértice. Por lo tanto, un segmento será este co vértice contrario, este co punto medio do lado contrario e este vértice co punto medio do lado contrario. A intersección destes tres segmentos recibe o nome de baricentro. Agora imos calcular as bisectrices do triángulo. Para isto, empregaremos a ferramenta bisectriz. Temos que seleccionar os dous lados do triángulo nos que queremos calcular a bisectriz. Entón, por exemplo, neste caso, este con este, danos a bisectriz destes dous lados, este e este, do ángulo que forman eses dous lados. Esta bisectriz sería con respecto á prolongación deste lado con este lado. Por iso aparecen dúas rectas, pero a que nos interesa é a que está dentro do triángulo. Repetimos a operación cos outros dous pares de lados, este e este. E de novo vemos que as bisectrices xúntanse nun único punto ao que chamaremos agora incentro. Neste tutorial imos ver como se calculan as mediatrices nun triángulo e o circuncentro, que é a intersección destas rectas. Entón, trazamos as mediatrices empregando a opción mediatriz. Imos marcar os extremos dos segmentos aos que lle queremos calcular a mediatriz, polo tanto, A e B, A e C, e por último, A, B e C. Desta maneira vemos que novamente as tres mediatrices coinciden nun punto, neste caso fora do triángulo, pode estar dentro ou fora, e podemos marcar ese punto que sería o circuncentro. Agora imos ver como trazar as alturas do triángulo. Para facer isto necesitamos un segmento perpendicular que una cada vértice co seu lado oposto perpendicularmente. Por lo tanto, imos comezar xerando unha recta perpendicular pasando por cada un dos puntos, como se pode observar neste exemplo. Marco o vértice, marco o lado oposto, marco o vértice, marco o lado oposto. Por lo tanto, como vedes, de novo, estas prolongacións das alturas coinciden nun punto, que neste caso, de novo, pode non estar dentro do triángulo. Este punto, que aparece na intersección das tres alturas, ou da prolongación das alturas, recibe o nome de ortocentro.